Yes, Forosia, welcome to the show. Thank you. Yes, how are you doing today? I'm fine, thank you. And how are you? I'm good, good. It's exciting to talk with you. Shimnen, kwikere nkudinga, mvura inakunoka. Ngai nakunoka dochwa. Kudochwa net. Good. Owakwenu akushikora naudi wakenga kuihula ihula ni mwana kaunda chudi question mana. Na nevura nani. Enga. Okwesarezere nawu. Badi ngomwana umu. So umwantesu wenzina kumusenda. Tamusendere amtwala numuyuru awana ni matarama wahi. Chawani ni matarama wahi. Badi itara dimutatu wada tawisha hudeni itara da half. Itara da kubula. So yena chamuyuru mwanta yesu. Enga. Chamuyuru mwanta yesu nindi nawo. Amatara wadana kumininga di. Mwanta yesu awumureja nindi. Iditari didina amani. Da muntu nakwere ridedi na umwimberera ochakafaje mugashikina. Irangi dida burukumana. Dina meaning shimuntu kada kwere nankash. Kwadini itara dadina kwere dina kubumuka dina uduchunga. No meaning muntu era shidi. Dana kene diduchunga chengi. So dichina meaning. Okay. Dimu. Okay. Oitonga joka mabamzei. Tachwai kuihanjika inu mpinji hamu. Oitonga joka kushimna nao kudumuntu wafuiri. Aya mwiulu, kansu wanyanya, hakuwa na matara. Nao matara neyi muntu na avulu muni. Hakuleka kudichunga. Iranga ne na avulu muni wanya kuchadega na kudichunga. Oitonga joka ya lua. Mkanda wa Yohana chapter 14 udina Bible ya ibambu taindi nikutangire na mikuno. Yohana chapter 14 na verse ya 1 mwanta yesu nindi bai mwaka mwamuchima yenuku mwamkwelera nganzambi nkwelera ni nami nawa mwitala tata yami mwakushaka mamwekala mwamuvulu neyi mwadi ngichocho chuku nadi kuileja nuku yana kuilongeshera mwakushaka chineri namu niko yana kuilongeshera mwakushaka amaweni nakenza chengi na kuitambula kulonda kuna kekalami di kumwa kekalani nenu nawa kunuku yami Thomas akumwira nindi mwanta hichwe eluka kuku yako indinjira chukuyiluka ngai verse 6 mwanta yesu nindi yesu akumwira nindi amiyami njira ni walala ni womi kosi mwantu ni umukwinza kuti tata chinga Adamu dichi awamazi chunatangi tunawani nei mwanta yesu mwindi udina kosha awamazu unakosha kudachu mbanji nindi nakwena kuilongeshera mwakushakama tena oshumu na awamazu hinyuna kulongeshera chuma kushakama chuna mkwelele mwanta yesu Mwanta yesu. Okay, etwatera kumkwasha kuyana kuchilongeshera mwakushakama Forosia Ine ilanga nakona osha nao nei muka Kristu na azati chachuwai nero wanyishi didi hakuchunga witradi ndinetu netu di chao shao. Hello Forosia uduho enganduho anakona osha nao nei muka Kristu na avulumuni itarada hadi kuimana netu ndi engamwana ilanga dichina oshi mwanta yesu mna oshi nindi diyene diuna kuzata mdi umwa kutuchungira matara netu ndi engamwana tunatueshi kumkwasha kwa wanyu mlonga yena diuna kutuchungira matala mwakushakama na oshi nindi mwakushakama mwiru mvulu dichechi kama cho atera chengi kumkwasha kwa yena kulonda tuchungira mwakushakama chinjira mwani dichi mwana anukako muntu amwa mwina ngangai hakuilanshi dishinda mwana keni kudinzambi muntu atera kwiranga kuya kuchechi tahindi ukuwerera muntu atera kuleka shinshiri chechi makonda kengi mwiru tahindi ne chumlonga ntwechi makwanshidi netu ndi chudi ya kwanshidi chwaluwangisha dehi chwakotola dehi shimbia nzambi chweya dehi chwachukana dehi dichi shimbia nzambi chwaikotola dehi chumutwesha kumtisha nzambi kuwaha wanyu umkanda wa nzambi nao hichu natueshi kumtisha nzambi kuwaha chakubula chikuwelelu kunetu ndi
mukanda wa Hebero Yenga mwana. 11 emwana dichinzambi watianga kuwana nechu neichu kumkwera mwanindi Yesu mulonga nati kuwana mwanindi Yesu bai na nyidimu yechuku inga chachwaye chukubula kuchukana chachwaye chukubula kwera yuma ya nshidi idine kuya kuzunga ndombu na wako echu chachwaye chukutemuka yuma ya nshidi mulonga nzambu wa hera nshidi nechu ndi Nshidi. Yenga mwana. hela nechuku leka yeno yuma ya nshidi kama na dichwa kengirira muyulu ine nechu ndi chakengera muyulu mkwere Kristo Yesu mulonga mwantesu na chufwetere mulonga wechu wejima wanka wanshidi utrakanye nyi kudifwetera etwanyi etwawene necho ndi Awene. Yenga mwana. chidinei muntu ana mukwati necho ana mukasi udina mulonga kuna kuchota chanyilonga ku court dichana mpimini 20 million ona muntu wadinga na kuchuke iforosia wadinga na kuzunga nindi wadinga na kuosha yuma ya atama ilanga ifuku dimu kutamba TV makina akatataka necho anyevulu huku mumona wadinga na kuchuka yena na mkwati na kumukasa yaka 25 ilanga na mpimini na wafu 20 million yena wakeni ndafu mumu huku mtimu luhi ni wadinga sama heta udi kuiji na nyotoka udi kuiji na jindeki ulanisha ni motoka wewe umuwa kenga na nkashi umutira niluona muntu wena kumufuetera kuna kuchota chanyilonga kuchinda mari kudi nsompeshi 20 million ona muntu chuna mufuetera kumukasa nda kumumba akumumbira chumani mulomu na mufuetere mulonge forosia ona mufuetere necho ndi okay dichini yaona muntu amufumisha muni una kontia necho ndi hello forosia mwana eyo nami neona muntu namufuetere dana mumbu mde necho ana mukasino nde yena afunta nuku mukala kumana nei na alegide kuchuka chadinga na kuchuka ina alegide atashika nuku uzatira nyindimu ya yuwa aina nyindimu ya yuwa ina kuzata idi yale teshamu kasunu ni mukalea ine mwana yuma ncha mukasunu na achimukalea mali afu ita inyi forosia nechu ndi forosia omfuetele maranga hii neukwanuka 2 million 20 million yes 20 million ni malama vuluna nkashi dichi ana malo mfuetela diana mukasi nunachi ilanga yena odina kufuila kumwekesha kusakilila kuindi nindi mudimuna mzatili wa uwahi weneni na umonu kulema dihana afumi yena na atashikidehi kubula kukuchuka dichini kuwa mwini chochimu ishidi twalekanga kuyila twaitemukanga baina kulonda chakengiri muyulu kumulonga na chitupa weruka chitupa idine passport Nemo. Passport ya kuingira na chimichunga da Zambia chinga odi na passport necho ndi yechunga da chengi hakuila uingiri muichunga dikwa necho ndi dichi munjira yoyi muhakuila chuingiri muyuru chinga chudi na chitupa hela passport di yenyi mwanta wetu Yesu Kristo necho ndi mwanta Yesu nindi muvesi ya 6 twatanga naudi nindi aminjira hosha kuina verse 1 chapter 14 verse 6 mwanta Yesu nindi Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, hiyo shimulonda. Yesu akumwira nindi? Aminjira ngwarara nikuumi. Kosi muntu ukwenza kutata chakubula kuita mudana. Yes, kosi muntu ukwenza kutata chinga Adamu. Ndichimwanta Yesu na shimune nindi hakuila muntu akengiri muyulu, hakuila muntu akashike kutata indi. Chinga aleka jinshidi kulonda mchungiri itara muyulu lichana soneki ine necho ninda akwila muntu akashike muyulu chinga hoho enza kudiena na kumkuelera ndichi muntu kumkuelera mwanta Yesu anamleje nawo akashaka muyulu mulongi itara dindati chunga lego di mwanta na shimwe nindi chochu kumkuelera yodi dena hakuingirira muyulu mloyena diinjira necho ndichi kuingira muyulu hikunemeni hakuzata nyidimu ya yuwahi kujikuleka nshidi kuya kuchechi kulomba kuira yuma ya yuwahi kukwasha nginga kabakana chokengira muyulu mulongo wa mwanta Yesu mulongo wa lulu indilo asoeja hadecho necho ndi hetwa kwa nshidi dichi choka funta kuda kwenu ndi mladu wana waka ileja neidi hansangu yeni ya mchidi nami kosi matara adu muyulu
Wakaile nekosi matala adi muyulu. Wakaile nekosi. Matesu. Kosi matala adi muyulu matesu di utero hoku chara kuditata. Nga matala muyulu adi mo matesu na simu nindi na ina kutulongeshira makushakama. Dichiwena na kushimuna amabamu nao muntu akwilaka shakamu muno matala chinga ne yale kanshidi hela ana matala akwila imanishi chinga ne muntu na aleki jinshidi jejuma ila dichana sone kuwanyi mwante yesu nindi na chuchungiri matala na lulu indi bai na nyidumu ya chuku nechu ndi nechu forosie hello forosia Ani mudiho mwante yesu na kuchungira matala muyulu hela na chuchungiri matala muyulu na chulongeshiri mwakushakama muyulu haluilu indi bai hanyidumu ya chuku nechu ndi dichoka ileji neyi muyulu bai neyi matala ichunganga ne muntu nale kuvulu munaku mwante semweni indi na tuchungiri matala indi mtoka shakama echu na chulongeshiri mwakushakama nanka na lulu indi bai ne mulonga wanyidimu yechu kujiku ya kuchechi kujiku leka shinshidi ine inga chachu wako leka nshidi ilanga hidi chuma chamulete shanga mwante so atuchungire chu matala mwakushakamako chinatekani dichako ino kaileja ne idufuntila kumchengi na mwate yesu dutero kuchuchungira matara muyulu na lulu indi nechu ndi mwana ichwa mkwashanga bakuleka nsiduku kuleka nshidi ichalete shanga bakuleka nsiduku very good enga chacho wako leka nshidi mwantesi wa hela nshidi netu ilanga di yakachwingisha muyulu wanyi yakachwingisha muyulu luwilu indi hakumkwelela yena mulo wachufuetela de mulonga wechu wanshidi wejuma wetu nechi bam man. Very good. Do you have any other question? Udugu na luwilu kwao ine mwana chukumi na hena halelo Yvonne udugudi Yvonne yena wadinga na luyo Yvonne yena wadinga na luyo udugudi Yvonne udumusite Yvonne na mkwao inyi tai wambanda chehinyi be happy happy. Yes, they also had a question. Call them so that they also ask their question. Yeah.